Woyo ndinoti mamuka zvakadini hamano shamwari mese ininda muka zviri nane ndini wenu wamagara makaziwa kare Vovho Munjoyo kana kuti Mr Munjoyo. Ndavya ndochimuzivisa hamano shamwari nokuti piripo vamweni vanga vechiti Vovho Munjoyo mazuva mushabudisi muzika mushabudisi mavideo. Chainga cheinesa chokuda mazuva maviri ana zvandinesa kuti ndibude pandinotengesera kuda kuti nditsvake muntu wokusira panga peshupa nokuti wali ndano muntu wokusira zvabho ndakukwanisa kuti ndosira muntu pandinotengesera pano ndipo ndodini ndenda koita video ndosira muntu pandinotengesera pano ndenda kobudisa muzika ndakudini ndakukwanisa saka hamano shamwari ndinoti vese vari ku YouTube vari ku TikTok vari ku Facebook garai makasikira nokuti mavideo makuda kumaona nana Lady Wamoni tama ulipo na Juma Matapekena muchawaona na Gosha muchawaona. Aba ndiwo vakuti inini kana ndabuda ndenda kuita video ndiwo vachasara pano vechitengesa. Saka maboys asi wari zvindano nguwe kuita mavideo nokuti kana ndabuda inini ava vanonga varipo vechitengesa ndokwanisa kuita video ndokwanisa kuita muzika. Saka vanoda kuti ngoma kana kuti muzika kana wakafunguka mavideo mechigara makasotora pa YouTube mushamaona echiwira waya asi panotengesa ndipo panda ikombi jayo. Ndechikuzivisa maboys wangu kuti mazuva ndiri kushandira Shimoyo ndakushandira Manika andisipichiavi Shimoyo ndakushandira Manika asi kushandira Manika akuna basa ndano mukana kuti ndikwanise kuita mavideo Shimoyo ndano mukana kuti ndikwanise kubudisa muzika Shimoyo asi vanonga desira ndi ava ndipoish ndiwo vanonga desira basa redini renda mberi kuno nonga leshenda mberi vanasala vechengesa indini ndinoenda kubata basa. Saka vanoda kuchisa ngoma mukana wakafunguka vanoda kuitisa mavideo mukana wakafunguka vari pa YouTube ndokumbe mbaisi kubeshikireveni vari pa TikTok musigiri kana vikure TikTok garai makadaro pa hamano shamwari ndiromuda imese nokuti pachine imwe apana inini pana inini nemuwo mulipo pandinochema nemuwo munochema ndinoti bye mabosi angu garai makasota mavideo pano pa YouTube Vovho Munjoyo tama ulipo hamano shamwari mese pandikutengesera inini Vovho Munjoyo ndi apa ndipo pandikutengesera no agende emora vanonga vechida kulevantara vanonga vechida dini vanonga verevantariwa maona manje ndizvo zvandikutengesa mazuva maviri ano ndizvo zvamuri kuona izvo vanonga veida kuhodha ndizvo zvamuri kuona esende deji mendi kuhodha mapire remoti 200 lamino tsunami 200 mapiri amadoko esende 15 maona manje mabrutu alipapo ndo wamuri kuona mafuta kuzora alipozve vanonga veda foshko embaraji sende 20 maona manje ndizvo zvamuri kuona. Saka izvezvo ndogara ndiri kupado motote Vovho Munjoyo kudada aripopinda pa WhatsApp aripikwanisa kuti davira ndonga ndiri kupado nobasa hama jangu nokuti vacheta vanoti paunoona paunonga weiti modaidai wotomuprofita panguva nayo nokuti asipi nguva yese kugara zvedaro. Saka kuti ndigara ndakapinda paonline nguva yangu kupinda paonline inoita shoma maona manje nongaita shoma nongaita shoma. Saka pandikutengesera ndipona pa asi jinonguwa kumoviyaviya kuti ndipinde paonline asi vanonga vendida maningi ndibate ni 21 ora 22 zora nonga ndiri paonline ndiri paonline